N'imyigaragambyo ikomeye cyane y'abaturage bari gushyigikira AFC M23 ikomeje kugaragara mu bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyepfo ndetse na Kivu y'Amajyaruguru, by'umwihariko kuri uyu wa kabiri umujyi wa Bukavu hakaba habereyemo imyigaragambyo ikomeye cyane, ariko nanone mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, Masisi ndetse na Rucuru hakaba habereye imyigaragambyo ikomeye cyane. Tugiye kugaruka ku buryo imyigaragambyo yari imeze n'aho yabereye kuri wa 23 Ukuboza 2025, ndetse tunagaruke ku gikorwa cyatunguranye aho abarwanyi ba Wazalendo binjiraga mu bice by'umujyi wa Bukavu. Byagenze bite rero? Reka mbagezeho izi nkuru zose uko zakabaye, duhereye ku byabereye kuri abarwanyi ba Wazalendo nk'uko amakuru aturuka i Bukavu abyemeza. Mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri, umutuzo w'abaturage bo mu duce twa Chayim na Maria Kachelewa two mu murenge wa Bagira wahungabanyijwe bikomeye n'igikorwa cyatunguranye cyo kwinjira kw'abarwanyi biyitirira umutwe wa Wazalendo. Abaturage bavuga ko bumvise urusaku rw'amasasu, abandi bagahunga ingo zabo kubera ubwoba. Abatuye utu duce bavuga ko iri yinjira ryateye igihunga gikomeye cyane cyane ko Wazalendo ari umwe mu mitwe yitwaje intwaro abaturage bamaze igihe bagaragaza ko ituma umutekano urushaho kuzamba aho igaragara. Mu yandi makuru akomeye nk'uko mubibona muri iyi video, ni amakuru nyirizina y'uyu munsi, amakuru nyirizina y'iyi nkuru. Ibihumbi by'abaturage ba Bukavu byasohotse mu mihanda mu myigaragambyo bavuga ko bari gushyigikira AFC M23. Abigaragambyaga bari bafite ibyapa, indirimbo n'amagambo agaragaza ko bashinja imitwe myinshi yitwaje intwaro, ingabo za leta n'abandi bafatanyabikorwa babo kugeza umutekano ukomeje kuba mu bintu, kuvuga ngo babashinja kuba babateza umutekano muke. Mu magambo yavugiye muri imyigaragambyo, abaturage bavuze ko AFC M23 ariyo yazanye ituze n'umutekano mu bice bimwe, bityo bagasaba ko iyo mitwe idakurwa mu mijyi imwe n'imwe nka Uvira, kuko ngo kuyikuramo byasubiza ako karere mu maboko y'imitwe yitwaje intwaro abaturage bavuga ko ibahungabanya. Hari amagambo akomeye yavugiwe muri iyi myigaragambyo, aho bamwe mu baturage bagaragaje ko batifuza kongera kubona FARDC, FDLR, Wazalendo, abacanco n'indi mitwe yitwaje intwaro mu mijyi yabo, bavuga ko igaruka ryayo ryaba ari ugusubiza inyuma umuhate w'amahoro i Bukavu. Kandi societe civile y'uyu mujyi yateguye urugendo rwo gushyigikira abaturage ba Uvira, aho yagaragaje ko abaturage baho batemera igitekerezo cyo gukura ingabo za AFC M23 muri uwo mujyi, bitewe n'uko babona ko byashyira ubuzima bwabo mu kaga. Mu butumwa bwakwirakwijwe cyane ku mbuga nkoranyambaga, bamwe mu bakurikirana ibi bibazo bagaragaje ko ibyo byabereye i Bukavu ari ikimenyetso gikomeye cy'uko abaturage bari kugira uruhare rugaragara mu bibazo by'umutekano, kandi ko ubutumwa bwabo busobanutse, bashaka amahoro arambye kandi batinya cyane igaruka ry'imitwe yitwaje intwaro irimo Wazalendo, FDLR n'abacancuro. Ibi byose bibaye mu gihe uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kurangwa n'amakimbirane, impaka za politiki n'iza gisirikare ndetse n'ibiganiro mpuzamahanga bigamije gushakira umuti urambye ikibazo cy'umutekano muke muri aka karere. Si muri Bukavu gusa, muri Masisi na Rucuru naho imyigaragambyo irakomeye cyane, aho abaturage bakomeje kugaragaza ko bari ku ruhande rwa AFC M23, ko kuva yahagera bakomeje kubona umutekano kandi bakamagana leta idashoboye ya Kinshasa, leta iyobowe na Chilombo, bavuga ko batayishaka kongera ko yagaruka mu bice abaturage batuyemo. Abasesenguzi bavuga ko ibera i Bukavu bigaragaza ukutizera gukomeje kwiyongera ku baturage ku nzego za leta, ndetse nuko abaturage benshi bagaragaza ku mugaragaro uruhande babonamo icyizere cy'umutekano, n'ubwo ibi bikomeje gutera impaka ndende ku rwego rw'igihugu n'akarere muri rusange. Ndakomeza kubakurikiranira iyi nkuru kandi turakomeza kubagezaho amakuru mashya uko agenda agaragara kuri tele. Reka dukomeze mwiyumvira ibyo abaturage bivugiraga ku mihanda igiye itandukanye muri Uvira, ndetse turakomeza tujyana na Masisi na Rucuru, mwumva ibyo abaturage bari gusaba n'ibyo bavugaga muri imyigaragambyo yari ikomeye cyane.
Bonjour mes très chers compatriotes, nous sommes mardi le 23 décembre 2025 et nous sommes ici dans la ville de Bukavu. Nous sommes dans la ville de Bukavu et présentement nous sommes au gouvernorat de la province. Nous sommes au gouvernorat de la province où la population de la ville de Bukavu vient déposer leur mémorandum parce qu'ils refusent les retraits de la F-23 dans les zones libérées. Ils refusent les retours des Ouazalendo, des FDLR et de l'armée burundaise dans leur ville. Aujourd'hui c'est à Bukavu, hier c'était à Goma et Uvira. Et raison pour laquelle vous pouvez voir une grande mobilisation de la ville de Bukavu qui se mobilise pour dire non au retrait de la F-23 dans la ville de Bukavu. Nous sommes à Bukavu et présentement nous sommes au gouvernorat de la province où le mémorandum sera déposé et lu devant l'autorité provinciale. Mimi ni Mwala Ive, mimi president wa marche ya deliberation. Nafurahi sana kuona population yetu ya Bukavu jinsi kabisa wote liko mobilize kwa kukia kufanya marche juu ya maendeleo. Wanaparticipe ndani ya hii marche. Ni kwa nini hasa mnapendelea AFC M23 ibakie Uvira, ibakie Goma, ibakie Bukavu? Tunapenda juu ya nini? Tuko na usalama. Kwa siku mingi tuliishi mrejime ya Kinshasa, watu walikuwa wanakufa usiku saa vile mchana. Sasa niko mkisivile wanasikuwa filmeni manyumba na hamoni. Watu wiko fiasco. Abana batu kwe hakuna muvile ya Bukavu njo batu hao. Fiasco. Territoire de Rutshuru, les membres du collectif des associations féminines, les jeunes venus de différentes structures, les éleveurs, les agriculteurs, les motards et autres couches sociales ont organisé une marche pacifique ce mardi pour exprimer leur inquiétude face à l'hypothèse d'un retrait précipité ou non encadré de l'armée révolutionnaire congolaise à Uvira
susceptible de créer un vide sécuritaire. Pour de nombreux manifestants, la stabilité relative acquise dans les zones libérées doit servir d'exemple. Tunaandamana kwa kuwa tunahitaji hii amani ambayo tunakuwa nayo ndani ya tarafa yetu ya Rutshuru iendelee, iwe pia amani katika Sud Kivu na sasa ndani ya teritwari ya Uvira ambayo ilikuwa libere na M23, na tunahitaji M23 ishikilie pale na isonge mbele hadi materitwari zote zipate kuwa libere. Tusonge mbele pata ka Kinshasa, tuondoshe uongozi mubaya, kwa kuwa sisi wakaaji tunashukuru kuona tangu M23 naingia hapa mu Rutshuru depuis 2022 tumekuwa na amani, kidnapping hakuna, vita hakuna, masasi ya kila siku hakuna, kubakwa hakuna, alafu tunakuwa ndani ya raha na tunafurahi sana. Tunapenda pia kama vile Uvira imekuwa libere na wapate kuwa na amani kama sisi tunakuwa na amani hapa ndani ya tarafa yetu ya Rutshuru, na tunapenda hii amani ambayo tulipata hapa Rutshuru tangu 2022 isonge mbele, iendelee. Rutshuru kwa libere yote, Lubero kwa libere yote, Butembo kwa libere, Beni kwa libere, Ituri, Kanyabayonga, Ituri, Kisangani, Lubumbashi, Kinshasa, mahali pote tukwe libere. Mama jambo. Jambo sana. Leo mnapatikana hapa kwenye Monisco kiwanja. Sijui ni kwa nini? Patikana hapa juu ya raha na amani. Tunatafuta amani. Wandugu yetu ya Uvira wanateseka sana. Tunapenda watu wakaaji ya Uvira nabo wapate amani. Sasa na sisi tunapata amani leo. Tunasikia wanasema M23 AFC irudie nyuma. Sisi hatutaki. Tutaendelea hadi Kinshasa. Juu bote biko Kinshasa, Malubumbashi bote biko na tabu ya probleme juu ya FARDC na wale wazalendo. Sasa kwenye M23 nafika kama kuna kwa amani. Tunapenda watu wote wapate amani. Angalia sasa vile Beni, mama wanabakwa, baba wanachinjiwa juu ya nini? M23 yafika pale. AFC itafika pale Beni, antuketa kwa courage tutakuwa na amani. Na ndio maana mnatuona leo tunalia sana, Mungu atusaidie juu wenzetu nao wapate amani. La marche s'est clôturée devant le bureau de la Monisco à Kiwanja. Sur place, les manifestants ont procédé à la lecture des mémorandums. Les saluts du peuple et la loi suprême. Nous ne sommes ni politiciens, ni militaires. Nous sommes des citoyens ordinaires, longtemps abandonnés, qui parlent à partir des faits vécus. Nous ne demandons pas de discours, nous demandons la sécurité, la dignité et la paix, car là où l'ordre est établi, l'espoir est né. La population refuse le retour en arrière et appelle à la préservation des acquis sécuritaires constantes. Nous disons enfin qu'au-delà de ces préoccupations immédiates, nous soulignons l'impérieuse nécessité d'engager un dialogue inclusif et sincère entre tous les protagonistes de la crise actuelle. Le retrait de l'armée de l'AFC M23 d'Uvira est un grand risque qui conduira à la perte de vies humaines par des règlements de comptes inévitables, chères communautés internationales et régionales. On appelle à votre sens d'humanisme et votre bon sens. Après la lecture, le mémo a été réceptionné par un représentant de la Monisco basé à Kiwanja. Notons ici que cette marche pacifique s'est clôturée sans incident.